transformation plan. Jatend migao mar pur Mithika LINTURI wacho ni onge osuru mora ma omedne jopur kaluwore ni okang' makamano nyalo dwoko piny pith mar chiemo e pacho kae. Matimore tok jopur mag avocado ma kaunti ma Murang'a kod jod bura ma kono nowuok oko mar kwedo osuru machalo kamano. Paro makamano no osir gi jaod bura mamolo Kuria Kimani kowacho ni onge kidieny mora e chiko maina mar 2023 mayango ni onego chul osuru makamano. Kimani mane olose kinde mane jatend migao mar pur Mithika LINTURI olemo gwenge ma Elbagon Molo e kaunti ma Nakuru okwedo jod bura ma Kenya Kwanza mosebedo kagoyo siasa mar osuru. Kama the back of my hand, kwa sababu hiyo bill ni mimi niliweza kuipitisha bunge na hakuna kipengele hata kimoja. There is no single clause in the Finance Act of 2023 that introduces taxes to our farmers. Kwa hivyo kama mnataka porojo ya kuchochea wananchi, tafuta ingine. Lakini hakuna any tax. Hiyo sio mnaita avocado tax. There is no any taxation that was introduced in the Finance Act targeting our farmers. Kwa hivyo wakulima, relax, nyinyi fanyeni kazi kwa bidii, na vile tuliwaahidi tutaendelea kusimama pamoja ili tuhakikishe kwamba pesa imefika mfukoni. Asimio na wengine wanasema ati tunaweka kodi kwa mahindi, tunaweka kodi kwa maharagwe. Leo umesikia mbunge akisema huo ni uongo. Mimi sijawahi kuona. Mimi ndio waziri. So leave those band people. Let us be focused. Nimesikia mambo kama vile MC amesema, mnataka tupange avocado, tupange makandamia, ipate pesa. That is what the kind of conversation that we want to have. And I want to assure you, makandamia, avocado, majani chai, maziwa, nini, yote